Sanibonani for umkhonto okhulumayo. Namhlanje imkhondo sub-region MK Party ihlangene la. All 19 wards are represented kuzodiscusswa ngama-issues abhekene ne-sub-region. And kwakukhethwa nekomiti lesikhashana elizosebenza njengoba sibheka okhethweni ukuze zingadelay izinto okufanele zisetshenzwe nomphakathi kuma-issues okhala ngawo sale siqala khona manje silwela umphakathi njengoba sibona-ke la MK le hlangane la from all wards basemkhondo kube ne-invitation bakhona abaholi-ke abakhona la omunye wabo okuMalanga detachment uNjabulo Mthabelo ukhona la deputy organizer we-MK detachment eMpumalanga. Mhlawumbe sizothola nama-interview sithi ukuxoxa nabo. Siyabonga. Konza ngishutha noma wenzani? Wenza njani konza? Ngishutha ngiveza wena mkhonto futhi mla. Bathi nemkhonto le office bathi wena ukhuluma nefoni bangazi ukuthi unini. Imani kahle phela ngizo miwe sonderani Kwaza mkhonto. Kwaza niyaphila commander. Siyaphila nginokhomanda ke lana uDeputy Organizer we-MKP eMpumalanga ubaba uNjabulo Mthabela. Niyaphila commander? Siphile kakhulu siyaphila. Mhlawumbe ungasichaza nathi sihlangane ngani namhlanje emkhono njengoba kuyi-date kodwa ingaki namhlanje senkondlweni date 22 March. Kwenzakalani la emkhondo namhlanje? Sibonge kakhulu umsakazi. Into ebe ikhona ke namhlanje besibize onke ama-video asemkhondo oyi-79 ukuthi aweze sihlale phansi sikwazi ukuthi sidile ngani ngama-issues akhona, social and economical issues akhona ekuhlaleni. La sikwaziyo khona-ke ukuthi sibe ne-meeting eyimpumelelo namhlanje. I-meeting yethu ibi-attendwe ama-ward oyi-19 19 wards emkhondo. La sikhona khona-ke ukuthi sidiscuss ngezinto ey'ningi even ey'thinta i-employment. Because la sizokwazi-ke ukuthi kune-WBHO eyi-contract e-under uSANRAL la izokwenza khona u-N2. It's about 100 kilometers. Yabo. Short between Emelo and Pongola. Yes. Izokwenza lo mgwaqo loyo. Sinethemba ke lokuthi
kuzoqhasheka abantu abaningi lapho kuleyo project leyo, but ngokubukela abanye sebayisebenzisa ngokufeza iy'nhloso zamaqembu athize ezepolitiki, ingakho sithi asukumele phezulu because izogcina iyenza lo mphakathi ulwa ngenxa yokuthi sekuqhasheka umuntu ngenxa yokuthi u-affiliated to inhlangano ethize yepolitiki. Ilento esingayifuni ke leyo esithi sizo-engage nayo ku-WHO ukuthi awuwenze kahle, awuyibambele wona, ungabi nabantu ama-middlemen whereby sizolayeza via the office of the LED in the municipality mangabe sifuna amathuba omsebenzi. Sizophinde futhi ke msakazi sikwazi ukuthi lekelele abantu bakithi abakhona la eMkhondo because kunama-giant companies afana naboMondi, bo-Bison Board, bo-Jindal Mine, bo-Kangra Mine, ekuthenini bakwazi ukuthi bahlomule kumathuba omsebenzi because nakhona lapho futhi kugcine kuba nokwenzelela kuhlomula abanye abantu bendawo bese abasahlomuli ngokwanele. Even in terms of ama-subcontracting mokwenza ibhizinisi nalezo inkampani lezo sibona kuhlomula abanye abantu abangawona la abangabona abala eMkhondo. So yizo zonke izinto ke namhlanje sithe okungenana kube ne-committee lesikhashanyana elizokhona ukuprocessa onke lama issues from Ward 1 to Ward 19 bakwazi ukuthi balekelele imiphakathi kuma VDs esuka kuona njengoba ngibese ngishilo ukuthi sinama VD awu 79 uma ngabe kuthiwa iMK i-VD based yilokho esifuna ukupracticalize as members of umkhonto wesizwe ekuthenini siyosiza abantu labakhona siyokwenza uyimolo makhelwane, siyokwenza know your neighborhood, sazi ukuthi umakhelwane la udlile yini ulaladlile yiziphi izinto ezihlupha umphakathi entirely. Sizozama ukuthi ke si-speed up because abantu balahlekelwe ithemba uma uthatha ukubheka endaweni yaseMkhondo kunama issues amaningi anga-attend. Even iy'nkinga zamanzi, siney'nkinga zamanzi, siney'nkinga zogesi, siney'nkinga zokuthuthwa kwani kwezibi nayo yonke into. Uma ubuka sewer spillages agcwele all over Umkhondo. So our intervention as umkhonto wesizwe because uzokhumbula msakazi ukuthi kahle hle thina savotelwa ngabantu u55% wabantu abavota bavotela thina so umkhonto wesizwe uyabo eMkhondo. Ngaleso sizathu leso ke kumele ukuthi sisukumele phezulu do sazi ukuthi umasipala ulidwa yi-ANC, i-ANC ekuyiyona efail abantu ekuhlaleni. ANC ifailile nabo labe ANC kusho kwabona ukuthi kahle hle thina sesifeyilile, sesilinde nje ukuthi kusale kufika ukhetho bese siyaphuma uthatha nina nomkhonto wesizwe. Therefore leso spirit leso ke kumele ukuthi sisi-revive to each and everyone, every member of the society must become the member of the MK party. Yes. Therefore okwethu ke ukuthi sithathe MK siyise down to kuma VDs uyabo wonke othi umholi even at the national high command bo sonke sibelonga kuphi, sibelonga lapha kuma VD, provincial detachments sibelonga lapha kuma VD, asambeni sosebenza. Okusho ukuthi nje ngafishane kusuka manje njengoba usho ukuthi VD based MK party okusho ukuthi manje kuyiwa kuma VDs kuyomobilize abantu. Ngifuna ukubuza lapho mhlambe umbuzo wami ungaqonda straight ukuthi ngabe nihlanganisa nokuthi niyoba register manje ku IEC. True. Umsebenzi semningi kakhulu vele sosimele siyoba register siphinde senze futhi le voter education sibafundise ukuthi kuvotwa kanjani because akumele ukuthi mhlambe ugogo agcine athi ufisa ukuvotela iqembu likaBaba uNcamalala uJacob Zuma bese ivote lakhe likapakele kuphi kwi-square selinye i-political party emva kwalokho kugcine kuba i-spoil vote leso uyabo. Yizo zonke izinto ekumele ukuthi si-capacitate abantu bakithi in terms of zona lezo because ku-obvious and it's evident ukuthi umkhonto wesizwe eMkhondo local municipality uzothatha vele sizothatha more than 70% kulo khetho olizayo lohulumeni basekhaya. Wokugcina umbuzo sengivala i-youth kuye kwavela ukuthi i-youth eSouth Africa ayivamanga ukuregister for ukuvota. Yini enizoqinisekisa ngayo eMkhondo ukuthi i-youth iyangena ngobuningi ukuyovota kulokhetho olizayo ngoba umasipala uthinta ikakhulukazi bona njenge-youth?
i-youth ikakhulu bazothintwa ama-campaign abantu be-youth a-youth aligned. Yabo njengala eMkhondo is the only sub-region or municipality in Kartsibanda. Kodwa in terms of population waye second kulabo masipala boyi-7 so number 2 nge-population enkulu kodwa siwumasipala ongenayo i-TVET college or any institution of higher learning even campus ye-University of Mpumalanga sinayo yiyo lesiyiprophosayo esithi uma ngabe kunokuthi ugovernment akakhoni ukukwenza lokho okusho ukuthi i-youth kumele ukuthi ingene iyitradi iyoyilwela yona kumele ukuthi baphume ezikoleni ema-high school because next year basenkingeni kumele ukuthi baphume bayorenta kuphi kubo kwezinye iy'ndawo of which is njengoba sikhala ngamathuba omsebenzi angekho abazali abasebenzi yabo labantwana bagcine benza ezinye izinto eziphambene nokuzwa ngenxa yokuthi izikhungo zezemfundo ephakeme azikho eMkhondo sizokwenza sure-ke working with the structure of Umkhonto Wesizwe Youth League ekuthenini wathina siyabalekelela ngamafoni ethu ngama-laptops ethu ekuthenini barejistele ukuvota aba-closer to idolobha khona lapha ngase-ofisini ka-IEC bazokwenza lokho ngokuthi siye khona straight bayo-register abantu abasha ukuze bakwazi ukuthi bashintshe iy'mpilo zabo sizokwenza-ke lokho ngayo le meeting ebesinawo namhlanje la sikhona sithathe sabeka an interim committee from Ward 1 to Ward 19 la abazoprocessa lama-issues social issues and economical issues kumele ukuthi aprocesswe bese emva kwalokho aya-implementwa at the VD based branch of Umkhonto Wesizwe. Hayi cha Umkhonto uyasebenza ngempela. Umkhonto waseMkhondo usegroundini. Umkhonto waseMkhondo usazokwazi. Kwaza Mkhonto siyabonga Commander. Yebo. Commander Sbu Nhleko, the Youth League leader yaseMkhondo ye-MK Party. Kunjani Commander? Phela Commander kunjani? Siyaphila. Nawe khona ku meeting la siyakubona urepresentile youth yaseMkhondo, urepresentile even before ama elections last year. Sabona umsebenzi owenzile kuze kube manje. Awusichazele meeting yanamhlanje khona ongakuphawula ngayo njengoba sihlanganela. Ku meeting yanamhlanje si youth league ngeke ngithi ngikhulumela mina. Ngikhulumela as a youth league because beyikhona khona phakathi. I-meeting yanamhlanje ngingacishe ibe impumelelo. Yes. As bonile nawe ngoba ukhona umsakazi. So i-youth league kakhulukazi sobonile nomsakazi ukuthi i-mother board. I-youth league ngathi ayinaka kakhulu because ngeke ngahlala isikhathi eside ngathula ngifuna ukuzwa mhlawumbe ukuthi abomama bethu basicabangela thina si-youth league singabantu ababo. Kwabonakala ngathi inkosi yami bacabanga okwabo. So ngase ngasukuma ke egcineni ngase ngawasho ama issues e-youth league. So namhlanje benga expectile ukuthi ngifuna ukukhuluma. So ngokuthi abakayifaki vele i-youth league yazi nawo uma bekuyinto yakho uvela ugule. Because yabona mekuthi uphelele meeting bangafaka ukuthi i-youth league yenziwa kanjani. Hayi. Bengizovela ngule emsakazi cishe nawe uyakwazi ukuthi angifuni lutho nge-youth league. Hayi bezokuphatha kabi le. Impela. eMkhondo sub region i-youth league. Youth league eMkhondo maningi ama-program engabe yawenza kunabafowethu abahlala lapha edrobheni lapha esibabiza ngokuthi bangamaphara hlezi ngishumayela la ukuthi abasiya amaphara balingeka bangena phi idakamizweni ezafika nabantu bokufika so labantu laba badinga ukuthi thina si-youth league si-youth yalamkhondo badinga ukuthi thina because bosisibethu nabobhuti bethu ukuthi mhlambe akekho ozalo mama lapho ozalo baba akekho igazi lami lapho ihlobo sami labantu ababhema ama-drugs lapho so if mangibabona mina angithinteke nami ngihlabeke tshengisa ukuthi ngumuntu because Umkhonto Wesizwe ubuyiseni uzobuyisa ubuntu kubantu so mangithatha ukubheka mangihamba lapha etown abantu abasha bagcwele labantu lapha edrobheni bangamaphara balala indlu nomalini abalala la banethwa ngamanzi andlula la balela so thina si-youth league sithini si-youth yaseMkhondo siyakuvuma yini na because labantu balingeka kuyenzeka ukuthi umuntu ulingeke so labantu abadinga thina singabobhuti babo nabosisi babo ukuthi siba-recruit sibabuyise sibathathe nga-one by one baye-rehab babuye babe ngabantu aba-right kuyoba yinto enhle kusasa uma babuya sebathi hayi mina ngasizakala ngabani ngiyakuzwa ukhuluma ngokuthi nibabone one by one. Does that mean ukuthi
sekuzoba neprogram la bazovakashelwa khona ey'tradini. Impela msakazi ukuthi vele kumele bavakashele noma singacela ukuthi wonke amalungu omkhonto wesizwe asidonate mhlambe ngokudla nani ukuthi mhlambe ngelanga ithile siyasibamixela ukudla ngelanga ithile siya mhlambe sibabisela ukudla kuyinto ukuthi sibangene ukuze siba recruit sibabuyise because bangabantu bayaphila baphefumula njengathi Ngoba abanye nje banama ID number okuthi abanye futhi kungenzeka bayavota nokuvota. yes msakazi abanye banama ID number abanye futhi bafundile abanye ngithi ukuthi balingeka khona bale emavasithi balingeka khona le bathatha le dakamizwa because kuyenzeka ngithi ngihleli nawe msakazi ngiphuza na i-cold drink wena sosetshenziswa ngabantu bokufika ngiphume mina ngishiya i-cold drink yami ngishiye lapha etafuleni ngithembile phela msakazi ukuthi ukhona wena mangiphuma mina ufaka into yakho la sewukulingeka lo yes so kungabantu ukuthi nabo bangabantu bayaphila and okunye msakazi okhona sinenhlanhla ngako la kumkhonto wesizwe siyacela ukuthi ngoba kunelona kune-office lomkhonto wesizwe kune-board lomkhonto wesizwe committee lomkhonto wesizwe elama artist uma uthatha ukubheka la emkhondo ama-artist maningi kakhulu and awanaki umasipala wala mkhondo awanaki ama-artist akhona la mkhondo And youth and kunabantu abasha bala mkhondo engabe siyababona manje kuma-TV aba-actayo kunabantu abasha ngabe siyababona kuma-TV abaculayo ngabe sivotela ngakufakazela abanye basesesikolweni. yes abanye basasey'kolweni ekuthiwa uma kuthiwa asivotele bona sesikhathi uma kuthiwa asivotele amanye mhlawumbe ama-province nama-region amanye nama-sub-region amanye not la emkhondo ekubeni bakhona bala mkhondo so siyacela ukuthi-ke umkhonto wesizwe usize ukuze siphume kuyo yonke lento leyo sibone ukuthi siphuma kanjani ukuze sosiza labantu abasha because uyabona ngoba uthatha ukubheka manje ubugebengu emkhondo bandile ngabantu abasha abantu angeke kufihle lokho abantu abasha basebugebengwini ngani ukuthi abawatholi amathuba abo ukuthi banike ukuthi naku niyaphila naku kungaphila baningi abantu abayigebengu manje abenza ubugebengu bongathi uyabaxoxisa manje abanye because mina ngomunye ekuhle ngibaxoxisa uyabona banama-talent nedi inkinga ukuthi awasupporteki ababanaki umasipala wabanaki abakhona ngisho ukurejista umculo wabo kuborisa nabo bani even kunomkhondo FM stage somkhondo FM la abakhona ukudlala umculo wabo kunomkhondo FM angase ngizokuthiwa ukhiphile iprogram ukuthi ulona abantu uzofounder abantu abasha ama-talent wabo abaculayo ukuthi umasipala phela kumele ukhiphe nawo ufounde abantu abasha kunalo muntu lo mhlawumbe uma uthi umasipala nawo ngiyawubeka mhlawumbe u10,000 unumber 1 uzothatha lo 10,000 uzomsiza lo muntu uzothatha le mali hamba ayo record uzachubekele phambili hayi kezwakala so nje in short ama program i-youth league yasemkhondo already isinawo sewukuthi manje hit the ground running kusetshenzwe impela hayi siyabonga Commander singasho nje sithi sizoqhubeka sihamba nani kuma program sikubuka konke lokho enikushoyo ukuthi niyakwenza yini umkhonto wawina emkhondo so umkhonto kumele ukuthi wenze okufuna umphakathi siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga amandla at the same time ngifisa ukuthi sivumelane uspeed apha uaction kunene lamakhomanda awu19 sizophinde siwanikeze itask yokuthi awahamba olanda iform lapha kwamasipala elizocela imashi uma ngabe kunokuthi kule meeting yangoLesibili asivumelane singene emgwaqweni wonke umuntu singene emgwaqweni sonke uma kunokuthi nje asivumelane kumele ukuthi sivumelane emva kwalokho futhi hayi isicamu sasikhuluma ngesicamu okungenani kumele kusayinwe phansi ngamanye mangabe benza lento yabo abayenzayo sibuye nathi sithi ayi sibuyile singamalunga omkhonto wesizwe sizobizana sisonke kunama-position abangako bavele indaba ukuthi amanda 500 abantu abazoqashwa nomnako thina sawina thina sokubazwela sawina nawo kule ncwadi yilo nalo presenta bonke lama-1 yabo bengifuna nje sishuthe straight ukuthi what 1 ubani singaxolisanga kakhulu you know I don't know ukuthi yabona kakhuluma command skills ukuthi nguphi more advantageous ukuya kumasipala noma ukuya ku-WHO
because WBHO is a corporate. WBHO zoyisabile ihlazo. Masipala nendaba nabavoti. Afuna ukubathola. Masipala ngasifula. But WBHO uyayisabela reputation yakhe. Futhi uzosithola sas-align entweni even political infiltration. Because WBHO is the one that needs to write to the municipality and say, Mbegeni na Howard are compromising the project. Structures also. If we're not ufuna happen, sizokususa wena lapho. But WBHO has got the power to say, ba conflicted labantu laba. And masisaya kulokwa Tuesday siyasi MK commander ngiyayithola le yakhe civil society usibe umphakathi. It's key na move forward. But when we are going on Tuesday, we are going as the MK. We are here representing our constituency. Our people are intimidated by the ANC commanders that are leading this problem. We're not WBHO, and you are aware that these are ANC people. Laba contestana labo conference namanje. It's a known fact. Even ANC people that are not in support of this one are intimidated now to support this one. Because CMK will not only immediately ifuna ukuthi izwe ukuthi nikhala ngani kulungiselele. So lo sengishelo ukuthi sibe aware ukuthi if sim approach at WBHO umsindo into velela kangayifuni akazwani na lokhu sekuwesi ke lokhu sekune political intervention kuhamba ku-align with umthetho wase South Africa nowezokuqasha na uyayizwa lento uyapreseka akakwazi ukuphendula umsakazi lapha okungukuthi lento lena vele comrade seyize iphumele ngaphandle emhlabeni le thina bala emkhondo sithulila si entertain uyayibona bengifuna ukungeza nje kuloko commanders amandla sihlala kuyo as umkhonto wesizwe. So izinto masizenza asizenzeni as umkhonto wesizwe. Siyekeni ukuqasha ngomphakathi besithi hayi umphakathi. Akucace nje ukuthi into esiyenzayo siyenza as umkhonto wesizwe ngoba silwa nalabantu laba abenza ubugebengu ngeqembu laba abenza ngabugebengu. Ma-comrades. Ngicela ukukhuluma ngendaba yami yokubuyelwa yini. Ngaphuma masuku TV radio ngale yini. Ngareporta futhi kuphi lapha ku-MK. Ngareporta kamasipala. Uma ngiqeda ukureport kamasipala, umasipala wangitshela iPA yathi angiyeka sit eka uma ngenza i-follow up ngokwela yindlu yami ukuthi ngenze njani manje kuze kube manje. Kuthe uma kusuka lapha ngabuyela khona kamasipala. Umasipala wangitshela ukuthi iPA manje ukhona ozokhuluma nami. Kwathi uVilakazi oyikhansela lapha ya elentozaneni lapha phezulu. Yes, lapha phezulu. uVilakazi wafika. uVilakazi wathi Mtshali wafika lapha ya washuta wathi Mtshali sizokulungisela. Uthe uma buye uVilakazi wafika wathi Mtshali ufuna ini wena lapha kule MK? Yini into ekule MK ezokusiza ngayo? Uyangizwa yini? uVilakazi wathi yini MK ezokusiza ngayo lokulandelana neMK. Yes, ngathusuka lapha ngamtshela uVilakazi ukuthi into yami sengireportele ngisho ku-MEC wakakhokta eletozana eNelspruit uMasilela. Sengireportele kuMasilela wayibuyisa impendulo kimi wathi abantu abakhona lapho i-human settlement ozokusiza endawo ekwelweni yindiyama ekuthemba ukuthi abaningi bayibona kulentozana ku-TV radio. Bathi abantu baka-human settlement abazokusiza. Kuthe ngolesihlanu kwafika ilentozana ifoni ibuya direct from human settlement wathi baba uMtshali lapho uwele khona yindi yakho njengamanje sicela ukwazisa into yodwa ukuthi asinazo indawo zabantu esingakuthatha sifake kuzo. Ngamtshela ngathi ingani kusaveyiwe ewa13 kusaveyiwe njengamanje nje ewa13 kwakhiwa itandi ezi3 zabantu esingabazi. Ngamtshela ukuthi kwakhiwa itandi zabantu abayi3 abaziwa le itandi kusho ukuthi le itandi lezi seniyidayisile. Uyangizwa? Seyidayisiwe le itandi lezi ziyaqhubeka ziyakhiwa. Eyami kanti indawo iphi ngoba lento le nathi nizonikeza ilentozana ama temporary structures lapho esizohlala khona. Bathi baba Mtshali hayi wathi lona hayi mani kancane ngizophinde ngibuye kuwe sisahlala i-meeting waka human settlement. Ngayireporta lento kubani kubaba uMsinda, ngayireporta kuNondumiso, ngayireporta nakuwe baba uMholi
wathi uzofika kuMamomolo wena ufike uthi usaya kuphi eStanderton wathi uzobuya awuzange uzubuye kuze kube manje so liphi ithemba thina esizolithola ekubeni even abantu kuyithina esiba lento esiba recruiter sibabuyise thina ikuphi nje okuzokwenzakala njengami mina ngicela ukulekelelwa eWard 9 eWard 9 kuthi baye bahlangana ama ward committee whatever la kuhlangana khona amasipala ngathi behlangana kwase kuba ne-mandate ebuyayo ethi ama-ward committees mawahambe wona afike akhethe abantu abadinga ama-RDPs commander so angazi ukuthi ngabe kusemthethweni vele ukuthi ngaba nguye okhetha abantu noma ukufanele ukuthi kuyobhaliswa kube ukuthi abantu bayayithola RDP noma bayithola RDPs so mina ngicela ama-commanders angilekelele eWard 9 ngoba abantu bakhona bayakhala kakhulu and umsindo nje impela omkhulu osukile vele khona so I'm one of our ward committee sisters ne-commander so bengifuna ukuphendula kule nkulumo yakho before sibhalisa ama-RDP kuyoheyilwa kumemezele kuleyo ndawo ukuthi kuzobhaliswa ama-RDP and then iward ikhansela ukuze le-oversee izinto zohamba nama-ward committee lingene i-door to door so le nto leyo ayikho Commanders, nami ngisifumela ukuqhubeka khona la kule ama-programs. Ngiyawezwa ama-programs abekiwe mahle kakhulu. Naleyo ukuthi kuyo-engagwa no-WHO i-right kakhulu. Vele kufanele sisukume sibambisane as siyi-MK sonke singumkhondo futhi. But ayikasolveki ngoba ukhansela yena ufika athathe elokishini emphakathini afika agoqozise two abantu. Bese kubuya abantu abathamuka nje just around lama members ANC la kulama ward atshela ukhansela singelanga ukuqasha sizokulethela ama member awusuke wat 6 awu 3 abasuka eward bani abawungakhi vele leyo nto leyo angicabanga ukuthi isolvekile as kungekho incwadi engene ngaphakathi kwatshengisa ukuthi kunento ephusha umphakathi uyaphusha kungabi ukuthi mhlambe kungena in terms of the forum esinayo lapha eAmsterdam ngoba nayo isuke ingenelela for idingo zayo endabeni yababumtshali ke khona ukuthi usireportele ngixolise kakhulu usireportele vele uqinisile mina ungireportele nge8 lelanga kuno mam Conville so mina ngi-away from i-ward 13 ngise-ward 5 kube nalawo ma-challenges engihlangabezana nawo kodwa bengilokhu ngicommunicate naye nokuthi bengimshiye alenga kanjalo ngikhonile ukukhuluma naye ngathi hayi after meeting sizothi masiphuma sihambe siyongenelela kule issue yakho ngixolise kakhulu uhlabangani ukuthi sikudileke ngale ndlela sikudileke ngayo ngixolise Commanders maybe nje uqale ngithinte nodaba lwababunjalo kule committee esizoyikhetha from ward 1 to ward 19 ezosiza ngoku-address ama-issues akhona la ekuhlaleni udaba likababunjalo ngicabanga ukuthi lizongena khona la edabeni lami sizodila ngawo wonke lama-issues from ward 1 to ward 19 na kumele kungene khona lapho lokubabunjalo yabo maybe sesinga-prioritize because dala akuraise indlela noma indlela yokusebenza bengakabi umhlangano nawo umasipala in particular i-office laka housing yabo sicela ukuthi sihlale nalo emva kwalokho sidile ngalama issues onke futhi lama issues we can ventilate all those issues to le committee esizokwazi ukuthi sibe nawo namhlanje asishuthe straight maqabana ngaziqale ku-ward 19 noma siqale ku-ward 1 ward 1 isigubane ngicela ukuthi nomunye ongekho khona la manibone ukuthi ungaba isigijimi esingcono kunabantu abakhona namhlanje sifaka leadership sabona comments comments indisona sele ward 1 mina ngicela ukuthi ward 1 sikhethe uVeleti Ndlela okay phone number yakhe no asingayibizi manje sihambelele kodwa mangabe siqeda lo mhlangano bonke laba bakhethi asizobakhetha manje
sicela ukuthi bafake ama-numbers abo lapha. What 2? What 2? Akekho Akekho asiwa 2. Okay, kodwa ke ngicela ukuthi sizame ukuthi what 5? What 5? Derek wabani sibongo? Derek Mchunu. Yes. What 6? Okay. What? Ngizongena no 2. Ngicela sifake Jacob. Jacob. Okay. Jacob. Manja. Oh, ngiyabonga ba Jacob Zuma. What 8? Sifaka uSabatha Dladla. Okay. What 8 uSabatha Dladla? What 9? Yes. Londiwe Khashwayo. Londiwe Khashwayo. Okay. What 10? Of course. Okay. What 11? Yeah, Mama. Okay. Uthuthuka singamkhethi. Automatically sizomfaka vele ngoba kumele ukuthi athathe le information. Ayihambe yofika kuyo. Ngekuzoba usicelo Shabanga. Inkosi uzongena by default ngicabanga. Ngoba kumele ukuthi athathe yonke le information ayinikeze i-provincial detachment. Kufana noNdumiso noLanga noSipho no yes poetry. Bazongena bazoba khona some issues. What 12? 12 okwamanje ngicabanga ukuthi thina sikhona ngesikhona ungena futhi siyasebenza isikhathi esisebenza. Besingathumelela mhlawumbe igama lalo muntu esimcabangayo mase sesikhulumile naye because kunzima ukukhetha umuntu angekho bese aphinda futhi ayi-rejecta leyo offer. So sicabanga ukuthi sicela ukuthi send igama nama-numbers wakhe sesikhulumile naye. Okay. Mamukela ngeke akhona i-white committee so lezi zinto lezi. Yes, bese uzomcompromise yazi senze njani?Lisuggest le gama uma ngabe kunokuthi ukuthi lento siyenze ibe transparent. Kungabi ukuthi sekukhona abanye abakhala ukuthi sekufakwa amagama abanye nani. Alisuggesta it's fine mangabe kunokuthi uyalidecline then sesingakhona ukuthi nifake umuntu. Alright. Thandeka Thango. Thandeka Thango wase wa 12. 13 Sibusiso Shongwe. Ukhona endlini. Ukhona namhlanje uxolisiwe. Sibusiso Shongwe. What 14? Ba Mike Musantshangase. Mike Musantshangase. What 15? Okay, Jalan Nkosi. What 16? 16? I was on for right. Okay. Now going to try 16. Okay. What 17? I was more right, so I okay. What 18? What 18? 18. Lapha ngasisiza kule yase Double Beach Over kuke kamasipala iyafana increase yakhe yes. What 19? Yes ma. Mathabi Giane. Okay. Okay. Si right abantu asibakhethile. Sikuba igama la Thuthukani Nkosi. Yes, Kate. Commander, umama ulungile uphi? Ngiyathanda phakathi. Amanenzo ngokuvumelana kwendlu bengizothi asimfakeni ngoba siyavumelana siya. Yeah, all right. Sa 7. Kwenzakalani
bese liyabuya lizosinikeza i-report emhlanganweni ofana nalo wonke lama issues. Ama-issues onke nje sizolokhu siwafake khona banikeze bona. Ewadini lami njengase-ward 11 nikezwe isicelo wonke ama-issues enginawo lapha e-ward 11. Isicelo uthatha lama-issues bayahlangana bandawonye ngizobona ukuhlangana kanjani. Bese niyabona ukuthi ningasebenza kanjani. Mangabe kumele ukuthi niye khona lapha ku-VD, thatha lama-commanders niya khona lapha ku-VD, ni-invite abanye bethu kanjalo so nilekelela khona. Siyawa-resolve ngaleyo ndlela leyo. Same applies to yourself, Commander Soldier, nenza kanjalo e-Ward 6. Izoba ngaleyo ndlela leyo. Sizama ukuthi sikhona ukuprocessa lama-complaints because kuzoba ngazathi ithi besidlala ngabantu. Akusenzekile ukuthi emva kwaleyo after sekuthi sibuke. Mandla. Jikijela mkhonto jikijela. Jikijela mkhonto jikijela. Qina umuntu omusha qina. Qina umuntu omusha qina. Comrades, asingahlaseli umasipala kuphela. Maningi amalona ngoba sihlasela iBhayisinport. IBhayisinport intambama, bangena istaff sentambama, kuma 2 emabhasi eHarmony Park, abantu abaqhashiwe basebenza eBhayisinport. Mangabe kuzovota abaphuma bevota endaweni zabo. Basaba balamkhondo abavota lamkhondo abantu abasha kakhulu abasebenzi. Kunabalona alapha eBhayisinport, ama-leadership abakhona eBhayisinport. Kunabantu be-NC abangenayo. Umanje nabantu engibaziyo kumanje siyasebenza nabantu be-NC. So na okunye ngiyekuza ama-program kuningi khona. Labantu abahlala la drobheni kuthiwa amaphara. Abantu abasha la. Sibakhulumela thina sibamela. Balawo abantu emele ba-recruitwe nababuyiswa kumkhonto wesizwe nga 1 by 1 bamixe i-rehab. Babuye kube ngabantu abaphilayo. Okwesibili lamkhondo okuyinhlanhla kakhulu ukuthi kumkhonto wesizwe nobhala cela ukubhale lo kumkhonto wesizwe sinebhodi sinekomiti lama-artist abantu abanamakhono abanama-talent la emkhondo siyacela nobhala ukuthi ke sicela i-head ya kumkhonto wesizwe yama-artist ifike la emkhondo izeleni ama-artist ala mkhondo abantwana abancane abanama-talent abafuna ukuya phambili kuze kuzonciphana ubugebengu nabantu abanama-talent la mkhondo kakhulu abantu abasha. So okunye lapha yasicela ukuthi nobhala nibhalele ulona iprovince ulo MMC lapha kaMaspara uVilakazi ukuyini kodwa uMC1 ulapha bo uphethe we-safety ukuthi lapha kule market elapha bomama bethu abadayisa lapha emarket bavuka ekseni bahambe ngenyanga bayodayisa lapha abasathengelwa kunuka umchamo kubuzwa khona la. Benza njani ba uMaspara? Benza njani ba uMaspara baklina kanjani le ndawo le? Because futhi le National Road hamba lapha phakathi emgaqweni abanaki and futhi lapho mangabhalishwa ne police station phakathi nifaka we2. Okulandelayo okunye siyacela kakhulu siyacela si-youth league ukuthi nisupporte because ngiyazwa manje ama-program bengithule amabomu funa ukuthi khona uzofaka yini ukuthi ikhona i-youth angigade mina abaningi aba-youth la siyacela ukuthi nisupporte yonke into eniyenzayo i-youth league niyifake because nala okunye siyacela ukuthi i-liquor nayo ungekhona ngekhona lokho ukani ngone khona mfowethu iliquor sicela ukuthi yenze sure ukuthi emathavela basawulandela nomyalelo ukuthi ethavela kungena umntwana ona 18 years kuya phezulu na because manje mawuthi uhambe ethavela nengane 16 ethavela umnikazi wethavela wenza njani iliquor ithinga labantu labo i-safety emathavela ayikho uyangena isinoma kanjani awuseshwa ama-license bawanika abantu bokuhamba. Ngiyabonga bhuti nini kwakwenzeka la kwafika amaphoyisa lapha awu3 ngawakhomba shona ukwakhomba angilapha erenkini zeHarmony ezazofuna incwadi mazofuna incwadi lapha emasaluni so baphuma labantu babaleka yezwani bathi bakunomjovo bona basinga bala emva kwalo bakhuluma phakathi wabona bakhuluma nento omnyama bakhuluma nje sinoma kanjani wesikhamu mase bafika kulamandiya bayakhothama behle baba phansi i-corruption ikhona la mkhona futhi i-corruption izomiswa yithi phakathi amandla amen yangayo sibonge kakhulu maqabane cabanga ukuthi ke i-committee yethu izoba nabantu abangaka abawu 24 angithi bathi bafaka noLungile kuba uthuthukana then okusho ukuthi ke kuzoba ngaleyo ndlela leyo
Maqabane sibonge kakhulu ukuthi nibe ingxenye yalomhlangano. Umhlangano olandelayo sizoba nani nohlu lama-program onke esizoba-casting everywhere ukuthi okay nge-data source yakho nge-data source enza ukuthi nge-data njalo njalo. Izoba ngaleyo ndlela leyo maqabane. Imihlangano olandelayo ngine-proposal yokuthi siphinde sibe nomhlangano ofuze wona lo. Angazi noma ni-comfortable ngale venue le noma siyishintshe i-venue siyise somewhere. Kodwa sikhumbule ukuthi kumele kube i-venue umuntu wasemsidamu ongeka complain, umuntu waseDriefontein angeka khale futhi, umuntu waseSofa Spring, umuntu waseNtombe, umuntu wase kwaNgema. Kumele ukuthi ibe at the center ngapha ukuyoshaya eborder yaseMahamba angakhali futhi. Then angazi noma le i-right noma kumele siyishintshe i-venue yethu siyise somewhere. I-right le lethi nje ishoda ngey'phuzo ukuthi sithole iy'phuzo nani nokudla nani nani. Ngicabanga ukuthi sixolise kakhulu ukuthi nihlalise isikhathi esingaka. Okwanamhlanje besingaku-organizanga ukudla nokuphuzwayo futhi. Kodwa ngokulandelayo sizoku-organize izinto ey'fana nalezo ngokulekelelana sisonke. Yabo ekuthenini sazi ukuthi okay fine noma ngabe usuke ekhaya ungadlanga but la uzokwazi ukuthi ukhone ukudla ubuyele emuva ku-right. Kuzohamba kuhambe sogcina silekelelana futhi even in terms of transport ukuthi ama-combat atransporteke nani nani. I-meeting elandelayo sipropose ukuthi ayibe ngomhla ka-5 ku-April. Kuzojampa le viki esiyakulo kuleli yaviki leliya neSaturday yakhona sizophinde sibe ne-meeting efuze yona le to report back ukuthi sesihambe kangakanani. But on Monday kuzongena incwadi ezocela i-meeting nomasipala mayelana nani nezindlu nokuhlaliswa komphakathi. Abanye bakhala ngama-sites, abanye bakhala ukuthi allocation ama-business site babona nje abantu sekungeniwe yonke leyo nto leyo. Bese kuba ukuthi siphinde futhi sibe sipropose i-meeting no-WBHO. Lama-meeting lawo siwacela ukuthi ahlale ngoLwesibili. Incwadi yokubhala lawo ma-meeting ukuthi kahle hlena kumele ukuthi ahlale. Ngicabanga ukuthi siyi-coordinate iqhamuke khona ku-province. Sizocela u-secretary noma u-coordinator we-province ukuthi asibhalele leyo ncwadi. Emva kwalokho ayisayine futhi bese ayiletha khona-ke kulama-institution esengabalile. Again kule issue le eyelona eyedamu laseDriefontein nayo futhi yes yasemsidamu nakhona ngicabanga ukuthi yazi lama-issues e-employment maswa-structure bafowethu azivele siwafakeni onke including bo-Transnet. Bo-Transnet indlela abaqasha ngayo akucaci ukuthi baqasha kanjani yabo. Azivele nje siwaliste wonke lamalona lama-firm esinawo njengoba usho bo-Bison Board even boMoyo yabo nabo-Khangra sibafake Jindali sibabhalele incwadi siwumkhonto wesizwe ukuthi sicela ukubamita asifundi le middleman omasipala sicela ukubamita bona straight. I-delegation yethu ilamagama lawa wonke lamagama lawo. Emva kwalokho sizobuya sinikeze a-concrete report. Mangabe kunesidingo futhi kuzoba nesidingo sokuthi uma singezwakali hayi sithi impela i-unemployment march ilokishi lonke wonke umkhondo kumele ukuthi uphakame u-address indaba yemisebenzi. Izoba ngaleyo ndlela le asina choice bakwethu isikhathi asisekho. Kuzoba ukugcina emva kwalokho sesiyawuvala umhlangano. Ozolandela after ngicabanga ukuthi nalo iyona lona hlaka futhi sesisebenzisa kakhulukazi kulezi zemisebenzi. Like Tuesday mina ngiyi-deputy chairperson wayo i-labor desk la eMkhondo. So kahle kahle la eMpumalanga. Tuesday sizobe sise-Khomondeni kule firm lapha eKhomondeni. Yes, le Ingodo. Abasebenzi balapha bakhalile ukuthi lo mlungu ngaba-exploiter kakhulu so bafuna ukuthi singenelele ezi-MK labor desk. So Tuesday sizobe sikhona khona siyo-attenda lo issue leyo yabasebenzi. So sengisho ukuthi nayo i-MK labor desk ngiyacela manje sijoyine kunama union akhona ngaphansi kwe-MK ngaphansi kwe-RAFTU
nawo lama union emsebenzini esebenza kuwo siyacela ukuthi siwa introduce kubasebenzi lama union ukuze azokwazi ukuthi akwazi ukukhula nabo. Yes, so iMK Labour Desk ayisi union, iuhlaka nje olusiza abasebenzi ukuthi uma ngabe ukuthi sekunama cases akhona afuna ukuvulwa ko CCMA kuma Labour Court kuphi then siyakhona ukuthi siwenze lawo ama cases. Uma esehlula ama cases siwanikeza ama union thina as iMK Labour Desk. So ngiyacela ukuthi lalokho sifakeni sikhona sila eMkhondo sikhona abasebenzisana nabo eNkangala Hlanzeni eNtelendana kwabanye umasipala abakhona khalisebande kanjalo. So ngiyacela ukuthi nalo lohlalo sisebenzise commanders. Thank you. Sibonga kakhulu Maqabane of meeting. Yes. Okay. La yona ukuthi bathi indle yakhe angithi akasaphinde ayithole indle. So ukuthi lapho ihamba kanjani ngoba mase bebuya kusebuya ama-RDP shoot phela lo muntu ongasayitholi. Manje kunaleyo nkinga leyo bawafakile cishe nje azawuka alabo 8 kubantu abadala nabantu nengane nje eyidinga ama-social worker bayakufakela ezona lezo zinto lezo. So iproblem enginayo ukuthi mangikhuluma nabo ngendlela engikhulume ngayo vele bathe ama-RDP. So manje angazi ukuthi nami Sibane nawo nangabe kufontaine masiye khona le program. Temporary structure. Ayakusiza ngempela. I-temporary structure ke bathi bazonikeza mina bangizeni bezongakhela i-RDP temporary structure. Leti kumele ukuthi sithole ama-clarities ayizwa le raise wakubhuti igenuine ithi lo muntu lona mangabe kuzothiwa i-temporary structure bese abhalwa aregister kwi-database yaka-human settlement ukuthi wayithole i-RDP kanti babala lento leyo. After 3 years or 4 years iyakhulapsa lento leyo, then lo muntu omdala akasaqualify, uyayibona. And depend i-RDP angithi kuphinde kube nani ne-dependent uma ngabe kunokuthi wena uyandlula emhlabeni isala nobani ubhaliswe nalengane. Lengane uma ngabe ibhalisiwe lapho angeke isaba nelungelo umthetho wama-RDP ngeke isaba nelungelo lokuba nenye i-RDP ngoba i-RDP unayo sithola kayi-1 RDP eSouth Africa. Uma ngabe bazokunikeza ke le temporary structure emva kwalokho bese irekodwa laphana ku-database yaka-human settlement njengomuntu othole i-RDP kuzoba inkinga ngoba ngeke uphinde uthole. Sicelele umuntu osuka ka-human settlement leku-province abuye azosinikeza ama-clarities sinelungelo eliphelele lalo. Yes. Le meeting sicela umasipala le-division yaka-housing sicela nobani nomuntu osuka khona o-responsible le-division yokwakhiwa kwama-RDP. Siyavumelana? Yes. Done. Umxolise bahlali CMK i-voice of the voiceless ngoba bathengiyalalela ayiveli and ngizobe sengibetreya labantu masingayikhulumisi. Sine issue ma-comrades abantu abahlala emaplazini and as the-MK ubaba uNcamalala has got a passion for those people basahlukumezekile abantu emaplazini and ngi-challenge thina esila emalokishini ukuthi abantu uma banama-challenge akusuke thina phela soba iphimbo labo le because bona basaba le intimidation yalabo nkosana la emaplazini. Ibuhlungu into esemaplazini Maqabane kababa uNcamalala. Ngiyacela leadership, can we prioritize that? Ngiyabonga amandla. Siyabonga. Uphakathi la kule committee. Yabona nje uphakathi kule committee wonke lama issues. Yabona nje mangabe kune issue la uhlala khona kule video yakho. Faka kule committee. Qobela nje kule committee. Qobela nje kule committee. Ilesikhashanyana lokudila singabe sesiyayishintsha mase sile ngaphandle. Hey unjabulo lapho ufika appoint as appoint i-committee lesikhashanyana lokudila ngalama issues njoba bayiveza nje ubabukala ukuthi bayo attenda enye i-issue ekhomondeni. Ngeke sime sithi silinda ama-appointment kube konakala abantu bakithi bayibabhizi imali simele sumele phezulu. Bengicela ke bakwethu i-meeting seyifike emaphethelweni ngizocela oyedwa abafundisi aphinde athathe
le meeting ayibuyisele enkosini.